Suafo Yesu Keriso, toi whātalo whātua, toi ia malu o ainga na tua, ai maise le kālesia, o mai māsani. Te talai mai Yesu, wa unei o le toi tū mareola, o le whātua tua mai a te au. E ui na oti, ai ola lava ia, o le ola foi ma whātua tua mai a te au, e le oti lava ia. Jesus said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives and believes in me shall never die. O tātou poto le nei tū mamau, mo le tatala ina o le maa e manatu ai tina peleina o ELENI VAEAFE. Sa wala wina e le tua e malo lo mai ana ngaruenga matiute i le aso suma lua o au kuso i le tausanga lua afe lua spulu. Amuia e whanonoa, a wai whamawhana whanaina i la tau. Tātou te talo. Pamnuia le tua le nei sauninga, whamanatu ia te i mātou, loa lofa maloanga lei, e le mawai, ai o lava i le whapavau. A wina mailo a nganga pa ia, e wha loto teleina i mātou. Nei ia mātou tali tonu a tili lau fio malawalofa. Wha manatu mai a te i mātou le au tū o le nei aso le atua, o le whaftai lau fio, ma le tatale seina o wha anoa noanga. Ia vi ia lau fio le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Amen. Inga i le tua o samia i le ai. Elo o tamai, ua wha whetai, ua sinino, alo whamai, ua whaiaia umata mawhai, ta whamanu. Yesu, ia whapea ona papula, lo o tau malama i luma o tangata, ina ia la tau i loa la o tau a meo lelei, la tau te vivi atu ai, i lo o tau tamā i le langi. Tā tau te whawhataia le atua mo ELENI, wā sa avea ia ma malama papula o le atua, i ngaluenga matiu te sa ia whaia a o soifua i le nei langi. Ta inga le nei ia, o muli ai lana whanau, ma au ngā tukulanga ale ai. O se whamanatu fo i lea mō tātou uma i nei aso whiawhia, i a vea i tātou, ma malama papula
o le atua i o tātou o langa a inga ma le laute. Luau tū mo nei aso, o le aso tātou te avatu, le whāwhitai i le atua, mo ELENI ma lona soifua. Lona lua o le tatala ina o lona maa whamanatu. O se aba noa e tatala e se ai o tātou whanonoanga. Sa tau ave i le lātau sanga. I le taimi nei o te wala watu ai le sunga ia po le sui. Mai le ainga e sumai mo le tatala ina o lona maa whamanatu. Mai. Pizza sirpinga. Awa olo wola o ya ke viso dia. Olo wotsi olo manuia dia. Le au na le ie mali fa mauni. Ina u fale mai le fia olo wali. E sili le manatso le ali le otsi ona tangata mio atua. Pese tolu se la wong se fulu. Yesue olo toto ia o mangalo ai. Aya une yanga sala mafa mamai na ai. Ia ave ese ina lo lotso wanga ta. Ia taita ina pea e lo wanga ngasa. Ia e whatau nuina o lo mana o le nei. Wa ofia whai a mio e sau ma le nei. Wa ofia alu atu ma nofo i lunga. Ia tā whata si vea ma oi e whawawau. Sa fia finga alofa mo matua peleina. ELENI VAEAFE ni uvale. La oso 2 setema. Tasiva tolu omo. La ngoto se furu 2 o puso 2 fedosimu. The very daughter of the late great Uvale and Evelina Mai. Feleti se fiu VAEAFE. La oso tolu fultasi te sema tasiva tolu. La ngoto o fitu yuni tasiva balutasi. The very son of the late Rev Apelu and Nasolonga VAEAFE. Ele mawhai o na mātou whaangalo o lua winga alofa, loto maulalo mane ola tau iwi. Ai mese lo o lua ola o auna mali wha maoni i le atua malana ngā luenga. E mana tua pea a o lua ngā luenga lelei, ma lo o lua whinau a waso mātou lumana i manuia. Wha malo mo la o lua tausinga, whawhetai alofa. Se iona wane mo o lua le pulo tupu le pale ali o le ola i whawawau. A wasa o lua tau iwi ma le tinga, i nā sele ia ma le fia. Ma puatuia ta māmatina, ina ia whai o lua ma pale matango fie ia au o ke wiso. E whai oi ma pale matango fie le au o loa li, ma pulo o le tupu i le alofi lima o loa tua, i saia omsku lua whai upo e tolu. O le me lea o tātou i loa matai tonu le alofa le atua mo i tātou. O le atua, o le alofa lava ia. O le e tū mau le alofa, o tū mau o ia le atua. O tū mau fo i le atua ia te ia. Mo Ioane ta upo e whawha i upo skun ma leono. Alofa anga ma ia o lua whanau, masina amua tane whalolongo, suria in tautua, i uvalen a pesa, whanau o lua whanau, sinei en whaulatanga, ELENI en Aleki, Isa en Kirifi, Peleki, Pine en Orion, ma whanau o lua whanau, Alana Evelina, Matthias en Moria. Mo moonga loloto mo lua mātua e whawawau. Thanks to God for this wonderful headstone that has been prepared in honour of our late mother ELENI VAEAFE, but also to remember the late ELENI VAEAFE. At this time I'm going to ask the Reverend Ropati to lead us in a prayer for blessing of the headstone and a prayer
Tāwe whai way to conclude our service. O le tatu te talo, o le swafa, o le tua, le tama, le alo, ma le nganga pa ia. Heavenly Father, we give you thanks at this time, and especially for the unveiling of the headstone of your servant, the late ELENI VAEAFE, whom you have called to rest over a year ago. The words that have been read and written on this headstone, Father, we thank you and we ask especially for your blessing to be upon it. That for all those who come and have a look at this, they will be reminded of your love, of your goodness, but also your faithfulness to your servant. And Father, we give you thanks especially for what the family has done in all this preparation. From the memorial service, we have come here to witness this occasion. And Father, we just look to you, and the word that was spoken by your servant, the light, we can see the light is shining upon us today, even at this moment, which confirms your word. And Lord, again, we just return all thanks to you because of what has been done today. And Lord, again, uplifting the whole family into your hands for your blessing and for your comfort, that you continue, Lord, to have your way in their lives as you had your way in ELENI's life. And so, Father, these things we bring to you, that, Lord, you'll continue to fill us with your Spirit and enable us to do the things that you want us to do. I le swafa o le tua le tama, le alo, ma le nganga pa ia. Amen. Le ama sotu uane I whamanuia mai o ele atua I Kongo lewa makufa ko solinga maua mapu foi longo e ka pori au le foi o mapu si linga pa pe foi mo pa portao e u lima fare nga sa pa pe apa puai le ko ringai ka au war ka ko ru seunga ile nga ka memorial ya apa pe foi ma o tinga ya ele nga ve yo lo fa ka va ma ko wi alo le ku pe ru ku fa mo ko nga fa mua ya fa ye lo fa ka va fa ma fo ka bon morio pa inge pa ya nga lua e ku sai foi ya pare ku fa la e a ringe ya so pa malo ka penga pa malo saung se wa kalinga e fi lo mo le mo so la fai yo le ku fo ye masangi ai se o se ko ngia la kilo fa malo fa ba nga ya lo ma ko mga ya alfangia le kua ya sanga fa ku pera le lua ku fa le nganga ya wale ku mlu mfinga ngalu ai ma ko ke para au ma nganga fa lo alu ya ta ko ka aper me ngai suwa ku suma fa fe ngai ngata lani ya fa pe fo pa ia le kalesia yo ma be ese mo ngofo ako ya fa pe pa ia sa mo poco ya de mo fanga foi mo fa pe on sangia de Pacific Center Coordination Center, ia o nga, ia o le awhaia se kako wha maros kingo, ia o mawha umba koe leo mako kala, pe e masangia iaso wha pengei, ma wha loaro wha kai. Alo le kulei, lau whionga kuao, o pepe. Ia le wale whiolo sarinsa le ali, le whiolo marumar ma mea, ua wharu koe se kulou, kare ngai lo moenga, ma lo filufu. Leo fai lo fanga fai foka bon morio paia ko ai nga noa. Manga ku leo leo. Pero e kulei. Ora ka ko fa penga ko fai la ka ko ave. Ai la fa uma ma ko pu. Pero e wala uia la fenga loeka. Ia ma wala uia ma nga fa lo. Ka ko fa penga ko fai. Uia fa penga. No.